Inggih ide dani sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sareng sami ringgalai puniki titiang jaga ngaturang satwa Bali sane mamurde panbalang tamak. Winten kanikayang jatme sane muaste panbalang tamak. Panbalang tamak puniki iwakti sugih pisan ten kirangan arto berani untuk kesugihan ipuni. Yosan ring punika panbalang tamak taler ririh makrune duwag makrune nanging keririhan ipune utawi keduagan ipune keanggen makarya daya pengupaya mangde krama desane nenten wenten preside ngawenang ipun. Nah makin letak kaleraina sane becik irike krama desane wenten nang paung jaga mecikang balai desa. Sesampune memargi paume punika taris kelian desane ngapo arah ring kramani sami. Nah krama jani ajak makejang pirengang malu guen mani krama desane pasemengan pesan tuun siap subuh menjalan ngalih kayu kemo ke gununge. Nah makin dua aning panbalang tamak tanjerau duke punika irike penyarikan desane raris ma pengarah ring ipun. Ini munyen nyarikani panbalang tamak buen manip tuun siap pasemengan pesan. Krama desane ke gununge ngalih kayu lakar anggone menangin balai desa. Kesawurin nanduk panbalang tamak inggih jero penyarikan titiang sairing sapunike panbalang tamak. Ana raris benjang semeng krama desane sampun mejalan ngalih kayu mriko ke gununge. Nanging panbalang tamak kantun jangka jongkok jumane mapan ipun medue siap tuah aukun tur maning makem nike antiang ring panbalang tamak ngantos sampun tajag surya utawi tengah tepat marut tuun siap nih dike raris panbalang tamak mare menjalan ngalih kayu mereka ke gununge. Mare teket di tengah jalan tepukine lantas krama desane sampun melipetan wenten ngolong kayu wenten negon wenten nyuwun. Panbalang tamak alar milu melipetan raris ke balai desa. Sesampune popok jero desa teket rike di balai desa rike raris lian desane pao malih maumang panbalang tamak jagi kena danda rike kelian desane ngani kayang panbalang tamak jani kena danda kecawe sanduk penyarikan desane. Panbalang tamak cai kena danda ulian cai tusing manut teken arah-arah desane. Mani semengan tuun siap krama desane coba ngalih kayu kemo ke gununge lakar anggon menahin balai desa. Nanging cai subuh tengah tepat mare teke
sapunika penyarikane. Nah makin kesahure nanduk pan balang tamak inggih jero penyarikan makin dumun napi mawinan tiang kena dana yang pengarah penyarikan desane sane rawuh teken tiang pan balang tamak buen mani pas semengan tuwun siap krama desane ngalih kayu kemo ke gununge lakarangon menain balai desa ngatiang ngelah siap aukut mekam antiang-tiang sampun tengah tepat utai tajeng surya mare tuwun tiang ngeraris menjalan ke gununge ngalih kayu teka di tengah jalane tepuken tiang krama desane sampun melipetan milu tiang melipetan ring dijane ti tiang ngawinang kene dana sapunika pan balang tamak irike raris krama desane nenten wenten presiden mesaur nenten durus pan balang tamak kene dana tiasa ring punika kalian desane raris mapawara ring kramane. Nah krama desa ajak mekejang buen mani ngabesengau ajak mekejang angon bekel menain balai desa asa punika pawara klian desane dok punika cerita yang makin benyang semengne krama desane sampun rawuh mak desengau angin bekel menain balai desa nanging pan balang tamak makte raris sanggah uwug tur makruna sapuniki inggih jero desa niki sanggah uwug rarisang benain sapunika pan balang tamak rike raris krama desane pakrime pan balang tamak singlah pengerase sapunika pakrime krama desane tiosan ring punika benyang semengne kalian desane malih mapawara inggih jero desa sareng sami benyang semeng iraga sareng sami jaga maboros ke alase makte cicengane galak apang akeh boleh beburon sapunika kalian desane mapan kauningan pan balang tamak medue cicing wantah berang ceni lemet nika mawinan kalian desane mapawara sekali punika mangde makte cicing ane galak-galak krama desane pasti ke pan balang tamak preside kedandain kapunika kayun kalian desane nah kadikaya mungkin benyang semeng maka sami sampun rawuh krama desane makte cicing ane galak-galak ane tenglah cicing galak nyewa winten masih nyilih rike ras krama desane menjalan ke alas menek jurang pun pangkung krama desane maboros makte cicing ane galak-galak wenten sane cicingne ngepung kidang wenten sane ngongkong bojong wenten sane ngepung celeng alasan iri ke raris sesapune dong margi kapireng ando krama desane bangkung tergigino sengat raris krama desane nyanyian tuh sapunika krama desane wau kelipetin nika wantah pan balang tamak hengken pan balang tamak bangkung sing ada titina pan balang tamak benglanggain ini sapunika krama desane
Raris wenten sinalih tunggil krama desane sane ngentungin titi presiden pan balang tamak raris menek ganten pan balang tamak nenten keni dande iri ke raris malih sesampune pan balang tamak menek malih krama desane memboros wenten sane ngepung cidang wenten sane ngepung bojo genen nggih krama desane sami iri ke raris pan balang tamak ngelah cicingane beratur lemat entungange raris keket-kete ane sama sesampune kentung reket kete cicingne raris kuing-kuing santukan asapunika sengap krama desane koing ngenen cicingne nggih raris pan balang tamak masuara jero desa sire ngelah cicing cara tiange galak ngepung rase menek kanthi keket kete ten wenten jero desa ngelah cicing cara tiange galak sapunika ban balang tamak sane mangkin tiang nandain jero desa sapunika ban balang tamak tuaning sapunika mendap jero desa nenten wenten presiden masaur raris kekeninen dende antuk pan balang tamak raris usana sapunika yan malih kudang jam kudang menit mekelon nggih jero desa raris melipetan nah benjang semeng nih malih kalian desane mak puarah nah krama desa ajak mekejang buen mani jalan sangkep utawi mapai guman mapan suba mekelo tusing taen niraga mapai guman ajak mekejang ini wewangunan ini penlas-penlas anelenan nah pas semangat pesan suba teke ke pura desa apunika puarah kalian desane nah ini ke punika kau ningin hantu pan balang tamak irike raris pan balang tamak nunden kurenani loh gaenang beli jaje ulinjin dua nang sapunika pan balang tamak gaenang haris jaja ulinjin teken kurenane sesapune pragat jaja uline punika kepulung-pulung untuk pan balang tamak haris kebakte ke balai desa maka sami senin balai dasane kedagingin jaja ulinjin punika haris kekeceritin toye tulen disampun taen cicing nenten wenten jaga wikan ring punika wantah jaja injin nah benjang semongne kani kaya disapune bapak penangkilan jero desane utawi maka sami sampun rawuh jero desa irike pan balang tamak ngomong inggih jero desa dados maka sami senin balai desane medaging taen cicing pidan ya cicingnya boleh meriki nasane mangke jero desa sire sane kayon jaga ngajengang taen cicinge puniki titiang ngaturin jinah siu sapunika pan balang tamak kecawis tanduk penyarikan desane cai pan balang tamak cangkah cumangkah cai jero desa sire jaga ngajengang taen cicinge puniki cai jengamah taen cicing ini geng bange pipes yu sapunika penyarikan desane raris keambil jaja uline punika utawi kani kayang taen cicing kapelen-pelen katunas sanduk pan balang tamak mekejang desane raris bengong
usan punika pan balang tamak durus poleh jina utawi pipis saking penyarikan desani mekejang pada bengong krama desani mekelok-kelok kawikane nanduk krama desani punika wadah daya pengupaya pan balang tamak mangda presiden molihang jina sapunika kawentenane tiosan ring punika benyang semengne malih kelian desane mapuarah inggih jero desa sareng sinamian sane mangkin titiang mapau ngatur ngidedane sareng sami ngawit mangkin ninten dados malih-alian ring saungkoning abian anak tiosan dan dadi malih alian si abian timpale sireje malih alian si abian timpale jagi kena dande sapunika lian banyare wawa sapunika malih jebosne pan balang tamak sami pulet-pulet sane wenten ring pura keroroh punika ketandur ring tegak gelahane ring abiane pan balang tamak yan kudang raina yan kudang bulan saben suwene ketandur akeh raris pulet-pulete diabiane pan balang tamak sandukan sapunika kedagingan ragen raris pagehan lidi uletne ring abiane punika nah mangken cerita yang ritat kala pekenan rame pekeni irika raris sinalih tunggal sane mebelanja ke peken raris nyakitang basang irika anake punika raris ke abiane pan balang tamak wow ke abiane pan balang tamak uyut pun balang tamak jero desa enten anak ngemaling ke abian tiangi nika bongkose antuk kambeni sapunika pan balang tamak uyut wani sapunika sane uga meju ke abiane pan balang tamak mataken ring pan balang tamak pan balang tamak napi mawina tiang kena denda napi maling tiang tan maling napi kinten anake uga meju mriko ika raris pan balang tamak jero desa nika napi sane bongkose baktana ring anake nika sane wenten ring abian titiangi nika pemulaan pulet-pulet titiangi baktana bengong raris anake punika sane uga meju mapan maro bali nang kambane yakti medaging pulet-pulet irike ipun keni dande nah makin pan balang tamak raris nrimo pipis saking anake punika ngaduane sapunika kawentanen pan balang tamak telas raris dayan krama desane sandukan telas dayan krama desane nenten presiden nandain pan balang tamak irike raris krama desane nunasang ring anake agung sesapune ngantos ring puri irike klian desane mapau ngatur inggih Ratu Dua Agung maketedung jagat iriki titiang nunasang mangkin telas dayan titiange sampun sareng sami krama desane ninten presiden nandain pan balang tamak kecawis antuk anake agung harus nganika nah krama desa ajak makejang ane jani gelang-gelah racun ane mandi racunin to dogen sebebang ya pasti ya lakar mati dike raris krama desane nunas panyuk semaning mana raris keambil cetek punika ini ke punika uningina ring pan balang tamak raris mepajar ring purnani puni loh yang saget beli mati mapan beli sube katunasang cedek mandi tekan ide anake agung disagete beli mati payasin beli aji sarwa putih udengin putih makejang sarwa putih
Bok beline gambahang isinin tamu lilingan. Di subane pragat bangken beline sarwa putih tur maning suba misi tamu lilingan selelenggang beli dipiasani. Nah cerita yang mungkin sesampune pan balang tamak keni racun mati pan balang tamak inget taris kurnan ipuni ring pabesan nih pan balang tamak raris pan balang tamak kepayasin sarwa putih udang putih baju putih miwasani tiosang bokne kegambang tur kegantungin tamu lilingan keselelegang raris ring piasani kacerita yang risapune sandia kale winten raris telik sandi kerama desane sane nengokin pan balang tamak napi karidup napi sampun mati sapunike saking kerama desa masa sampune wen telik sandine punike re kale sandia kale sampun deket di umane pan balang tamak raris cingakina ring kerama desane saya waktu pisan pan balang tamak jelelek dari ke di biasane turmaning mepayas putih mewah memandre ini ke raris kerama desane gelis matur ing anaknya agung ratu dua agung sapun api cetik sanicen ratu dua agung dadosne pan balang tamak kari pun hidup tur memandre sane manggih sapunike kerama desane sane matur ring anaknya agung. Nah yang saja kita pesan pasti ke gelah racun gelai totonan cetik gelai totonan tusing mandi yani gelah lakar nyoba iri ke kamela kedek racune kerayuna ngantuk anaknya agung wow kerayuna akidik pisan sampun rebah anaknya agung iri ke sede anaknya agung ini ke puniki kapiragi anduk kurnani pan balang tamak raris bangken pan balang tamak kesane mepayas wau selelegang ring piasane kagenahang ring petini sesampun kagenahang ring petini jange raris ring umah meten turmaning makesami sekayane pan balang tamak genahang ring sekenemi karuruben antuk putih raris kepengelingin antuk kurnanipun sesampune peteng tandu made raho enten maling aja ke papat meidah selehine umayane pan balang tamak tekad raris di meten mah meten ke panggihin utawi tepukine raris peti gede manangipun kesugiane pan balang tamak wenten nirike raris peti ini ke Plaibang kanti joh Plaibang aja ke papat nih kanti ngeh bawang nih sesampun joh ike rarisane pading durino mepajar ngoyong malu reren lini balien raris ketedunang petine punike wah ketedunang petine punike mebo raris bangkan udah mebo bangke johang malu johang ben bede johang iriko maris tegono mari melayu sesampune joh malih ketedunang malih sesampune ketedunang malih mebo bangkan johang buen johang ada nak ngutang bangkan dini johang buen johang kantir aris teken di purane nah dini buka di tengah purane pasti sing ada nak ngutang bangke dini sing ada nak ngutang bangkan dini jalan ngabe ke tengah purane triko raris malinge punika ngabe petine punika ke tengah purane sesapune teka di tengah purane buka ke raris petine punika wow kebuka daging ne wantah bangken ne pan balang tamak dua ne medangge bangke melai beraris malingnya papat depange petine drika di tengah purane sesampune galang kangin sayan ngelemahang ide jero mangku sane wenten ring purane punika rawuh ke pura
jaga mara resik irika wow teked ka tengah purane tandu made panggina wenten peti irika raris jero mangku nyumah petini punika santukan kemana nah antuk jero mangku utawi kekayunan antuk jero mangku punika wantah paican ide betaresane wenten irika inggih Ratu Brataret yang nunas panyuku semaning manah Ratu sampun ledang ngicinin titiang kadi puniki punika talar krama purane sane wenten irika sila genti raris mereka maka sami nyembah petini punika wantah kekayunen petini punika wantah paicani Sang Hyang Widi utawi Dara Betari sane melinggih rika sampun ledang ngicinin kadi punika sesampune pepek krama purane punika rauh di purane punika raris kebuka wow kebuka enten ya tios wantah bangkene Panbalang Tamak nyengku rika di tengah petini rika raris krama purane nemah memisah ban gedeg ni di kelemahan suba nyakitin dini di subane mati nu masih Panbalang Tamak nyakitin sapunika ucanan krama desane irika raris jero mangku mawacana inggih krama desa sareng sami nak Panbalang Tamak sampun padam niki tur maning raga sampun nyembah sareng sami sampunang nika malih bangetang ngiring mangken karyanang upekara tur maning tanem Panbalang Tamak mangda puput kula palin ibune yang dados malih pidanu madi mangda tenipun malih sapunika mangda dados becik tur maning dados tedung ring jagat iragane sareng sami irika raris kramane irika ngarianang Banten tur nanem bangkene Panbalang Tamak ide dani sareng sami wantah sapunika satuane Panbalang Tamak minabang titiang sukseman cerita puniki mangda idedane nenten sekadi Panbalang Tamak yening medue kawikanan peranyanan anggen mangda ngetisin kramane dijaya idedane melinggih nenten sekadi Panbalang Tamak kadogane ko anggen daya pengupaya mangda ngalahang krama desane iring melantaran utawi melarapan cerita puniki idedane sareng sami presiden nincapang kaweruhan anggen senjata mangda ngamolihang kerahayuan ini idedane sareng sami puputang titiang satu Bali puniki antuk para mesanti Om Santi 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 Om.